Narodi, hvala vam na 800 plus pretplatnika, idemo dalje, uskoro skečevi i tako dalje. Idemo u video. I veliki pozdrav za sve vas, evo danas radimo stari serijal top 3, ovog puta top 3 traktora i tako. I da se zahvalim na 800 pretplatnika, eto vidjeli ste novi intro, malo je kraći, ali zanimljiv i tako. I tako, uskoro će biti neki skečeva, neki videa i tako dalje i tako dalje. E sad da vidimo, na trećem mjestu traktor IMT 577. Ekstra traktor, lak za popravit, prelijep, samo s kabinom, na primjer ovakav, ubio se, ovu ne treba raditi, ali ovakav traktor ekstra. Na drugom mjestu Ursus C 360, ekstra traktorčić, mi imamo 355, ovo je 360, isto lako popravljati, lako održavati. Šta još reći, jeftin. I na prvom mjestu, evo Z, malo moderniji, dupla vuča, 7745. Zanimljiv jak traktor je. Ova sve tri traktora jesu najpoznatija, ali eto, neko moje mišljenje da su i najbolji zato što su najpoznatiji i lako se opremaju i tako. Eto, i to bi bilo to, narode, vidimo se u sljedećem videu. Poz!